ubumnyama, ibhadi, konke lokhu kusikhungethe singabantu abamnyama. Impumelelo kuthina sesigcina ngokuyibonela kude, ayifisi nokusondela kuthina kuphela kwizinhlupheko. Thina sesahlalela isizini, izinto uma zenzeka komunye umuntu sesimane siyancoma nje phakathi enhliziyweni yethu sigayekile. Thina izinto ezinhle sesigcina ngokuzibona kumabonakude nakomakhelwane, ekhaya sezimvela kancane. Empilweni kuba nama-challenges afisa ukukufaka ezintweni ezimbi, kodwa wena mntomnyama uzungavumi. Kunezinye zezinto ezithi mazenzakala empilweni yakho zinokukhanya kube ngazi ukuthi azenzekanga, ngoba enhliziyweni yakho nasemoyeni wakho emehlweni wakho sekujwayeleke inhlupheko kuphela mntomnyama. Empilweni-ke kunezinye zezinto ezifisa ukuthi uqine nje wena qha, okunye